الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اللقاء نود أن نتكلم عن مسائل اجتهاد العالم الإسلامية، وهي لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة والتابعين، ألا وهي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أنبي الله تنو دم فين بالله بقى أنبي صلي تيدنكا صلى الله عليه وسلم على النبي نما أنبي صلاك أنا كدونك أنا كشيباني مو تغروك ونيماي كتدول لبا نوت منا كبوي نينكم بنيونيا نامبا في كاكوما مسائل دولا مسائل مي ناي جيان فام بسرو ناي سلام جمانا بسرو ومسائل ينفنا لسرتالا قرآن لا لسرتالا سنة لا لسرتالا سيبا وكبارا لا لسرتالا تابينا وكبارا لا ومسائل ينجمع مين كفرانيونكا وشيده كو وبانغلي فيتي مغو كفرانيونكا كو شيده كبانغلي فيتي كسرين نما باكا فإن هذا الاحتفال قد أما وتم ni jewa feti min fuleni min kafu nyonya min fuleni nye wa sanyele ma ni mugo ba ke ko chiden ka mauludu aye fambe soro ka ke ko bay wa taqadahu ba'du an-nas ad-din wa shari'atan bal وربما جن بعض الناس أنه من أوجب الواجبات وأنه لا تتم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم به Chiden ka maulidi min fuleni nya fetili min fuleni nye akera koye minye laboli ke kake ko bay mogodo ya jate mina yere kake dina ye ani sharia bal do yere ka jigiya la yere ko wajibu do de do wa hadama de ko chiden ka kanute sika timme abara kisini nema baka ko nema ni maulidi de ke ونحن نبين إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر ليس له أصل لا في تاريخ ولا في شرع. أم فنام ببنغليك ني على سنة أنك كم بنيونيا من فلنيني أم ببنغليك على كفو هذا مدون كفر نيونكا وشيدة أكا بنغلي كما فيتي ميني ewa arabila awali ninkalo min fulala ninkalo min nambe ala tani fulana ngombe nyogon dala jeminke ko chiden ka maulidi lesrita la tariqu sirala lesrita la sariyala amma tariq minye tariqu ye fa innahu lam yusbitu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida fil yawmi shani asara amma sabati tariqu sahalun kono ko chide ko abangira min ya rabila awwal tan fulana ko ciden bangara odela o masaha bal inna ba'da al muhaqqiqina min al ulama al falaki muhaqqiqina udo munumbe ewa kalo feundo kalo kodo min ya ashabul falaki munumbo do ulama al falaki muhaqqiqina udo akadu anna mawlidihi kana fi yawmi tashi min haja shahri konnin kalo konontona ko ciden bange odela ko ko ciiden bangi odela minum be jate dona udobe yere ewa kalo jate dona udobe donc ulu ya yira ka fo ewa ciiden bangira nin kalo atile konontonade واختلف العلماء المؤرخون القدامى على نحو 7 أقوال أو 6 أقوال في تعيين يوم مولده حاجة من ناحية التاريخية من يتاريخ تيغو دوني كبغا تاريخ تيغو من منتمنا كاكورو ولي نيغون سوسو ciden ka bangeli donna nin kalola uye nyogon soso kata kuma wolon fula ube kuma woro nyogona ka fo nin don yere de la ciden bangera uye nyogon soso la kata kuma woro ube kuma wolon fula nyogona donc ni nye tariqu shirai bon ko masabati ka fo ciden wolola nin kalo tani fulana de la masabati wala folo donc ni de la masabati wala tariqu shirala de la masabati ko ciden ka maulid ka feti nin kalo tani fulana la أما من ناحية الشرعية فيقال إن الذين يقيمون هذا الاحتفال إما أن يكون الحامل لهم محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإما أن يكون الحامل لهم مداهاة النصارى في الاحتفال بمولد عيسى بن مريم
الصلاة والسلام ومن تكون هذه عادات الدرج عليها ومنهم به وشريعة فني فنفنلا أنبه فو منهم به مولدي نوبه وأفيتي نوباك إما دو نوبو وبافور منبو ولبلا كليلا تيدن كانوا صلى الله عليه وسلم إما ميمبا دو بلا كليلا نصر الله دغه ومن لا سراو ube fara ɲɔgɔn kan isa ka bangeli feti la donc dɔw fana bɛ ciden ka bangeli feti kɛ nasara ladigɛ de kama imma minnu bɛ mawlidi ka dɔw fana bɛ u b'a kɛ laada de dɔrɔn anw ka laada don an n'a dalila donc mawlidi kalaw donc ni parti saba ɲɔgɔnna de don wala dɔw b'a kɛ olu ka laɲini ko wa ciden kanu de don imma dɔw fana b'a kɛ ko u bɛ nasara ladigɛ de la u bɛ dɔw b'a kɛ ko laada do dɔrɔn derela la فما الاحتمال الأول وهو أن يكون الحامل لهم على ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن بل يجب على كل مؤمن أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة كل بشر وأن يقدم محبته ولا محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين ولا يتم الإيمان إلا بذلك. Bon, ni anko mɔgɔw b'a kɛ ko saba dɔ la kelen de kama min ye fɔlɔ in ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ mawlidi kɛ wa k'olu b'a kɛ ciden de kanu kama sallallahu alaihi wa sallam anw b'a f'u ye k'a fɔ ciden kɔni kanu o ye farida de ye mumini bɛɛ kan bali a wajibira hadamaden kelen kelen mumini kelen kelen kan i ka ciden kanu i ka bila hadamaden bɛɛ ka kanu ye ika ciden kanu bila yere ka kanu nye ciden kanu bila idem ka kanu nye ciden kanu bila bangebaw ka kanu nye ciden kanu bila hadamaden be ka kanu nye donc limana te shika dafa bada ni modeke walakin mizan li muhabbati al haqiqiyya huwa li adam ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam me minye ewa ciden kanu asuma fenyere ye munye ika adabu ka fara ciden ka sallallahu alaihi wasallam wala ne taqaddama bayna yadayhi an kana te ciden nye ولا نسري في دينه ما لم يشرع أن كان فوي كسرياي تشيدن كدينا لا تشيدن من كسرياي لأننا لو تقدمنا بين يديه لأسانا لأدبا وإساءة الأدب يعني أدم المبالاة بمن يكون أمام الشخص donc ni ambila la tshidenya nambila la tshidenya abe komi anye jogo juguya de ta ka tshiden segere ola jogo juguya nyore ta ka tshiden segere jogo juguya fana munye hadamaden ni makotala kabila mogonye akafeuna ni makotola donc iba bilanya ka kola i makotola ode to ko jogo juguya donc ni mogo min ko ibe tshiden kanu donc ite bila tshiden ko ite fendo akasariya la mintala ite bilanye ni bilala tshiden dro ye jogo juguya de ka tshiden segre ولو سرعنا في دينه ما لم يشرعه لكان في حاجة قدهم في تبليغه لأمته صلى الله عليه وسلم nan ye fenke sariya ciden ka sariya kono nan ye fenke sariya ciden ka dina kono ciden man min ke sariya ni nye de donc an ye ciden yere ka ciden la sirili akan manton manyo de lagosi kwa parce que abe kuma an ya yira ko ciden man la sirike ka sha dama an da bena to dafa mafashidul bidai donc an be min fo bidiya fana bidiya ciyali munun be dina bidiya la wana hanu ne takallamu alana anil bidai min haisu hiya ambina kuma bidia yere minye wa min hali ihtifalu bil mawlid bidia doye munye hada madon ka fara nyogon ka ko ciden ka bangeli feti ko ye bidia fa ayu insani yuhdisu bid'ata fa innana naqulu lahu innaka waghi fi ma shati rasul alayhi salatu wassalam mugo fana ni ye bidia do dina kono amba fuye ka fo eddo na ciden sosole la kaba wa fi ma hajjara minhu fi qawli sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wassalam ni ciden ye balili ke minna ibinno kono kaba ciden ko kisini newa baka wa iyyakum muhaddasatul umur fa inna kulla muhaddasat bid'atun wa kulla bid'atin dalalatu cire sallallahu alaihi wasallam akombahuma finwo fenye kokurai ayayire kolosama kokura be bidiya wa bidiya be fili wa hajihi mafsadatu azimatu ni mfana ye chinyali bere bade o min mafasil bidai abe bidiya chinyalula annaha naw'un min ash-shirki bidiya fulan kafuya noniya dode do
كما قال تبارك وتعالى كم على يريافو تشومي أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أراكو يالا جينيغو دبي أولو بلوا منو ني يوا سريا دو كوي سريا مني على ما جينا يوا ni mogo ye bidia do takado dina kono abe komi e yere ye sharia do dina kono sharia minni ala ma jena ye ko donc ye yere fara ala ka sharia lila wala yaghfa anna shirka la yughfar an la yughfaru wa dogolente mo shila fana ko fulan kafu ya kwala ta yafa kama qala allah ta'ala inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u komi ala yere ya fo chomi akoni mo ye fulana farale ala ka isharu ka ina shira allah garale ala te yafima ne junubu min te fulan kafu ya go yafa mo ma min ya jiya wa zahirul ayati al karimatu ni aya berebere mba min fulene nye aya yinyere bewa bangeli ba yirade anna shirka la yughfaru walau kana asqara ko fulan kafoya ate yafa harina kera fulan kafoya fitini de donc bidia fulan kafoya noni ya de don bidia chinyali do yeninye wa min mafasidil bidai bidia chinyali do fana anna fiha sadda an sabilillah li anna li insana yastakhillu biha an li ibadati sabitati haqqan فما ابتدى قوم بدعة إلا أدوا من سنة ما هو مثلها أو أعجم منها بدا تشيلي دو بدا أبي هذا مدين سجى كبو على كسر دما بس هذا مدين ني يرسولاني بدا يمبسولا كبو على باتو دما باتو من سباترا تشيا يرلا بدا يبسولا كبو ما وريا توركو ko moshima bidia do dina kono aganta moshima bidia do dina kono fo bidia imbeke sababu ye kasunna do de chinya ibolo sunna mi na be ko mi bidia nyona ko moshite bidia do dina kono fo bidia imbeke sababu ye kasunna do de chinya ibolo bo sunna mi imbeke ko mi bidia ube sunna mi nyire akabo bidia nye o mimma fasidal bidai abe bidia ka ewa chinya liwula أنها تستلي جمل لقدها في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يبلغ ما أرسل به أبي بدأ تشيلو لا مؤمن ببدأ كي أبي كمي يشيله لغوسيتا كشيله سجره كافو شيله ما أكشيله نعم الله شيء أو كان جاهلا به وبأبي كمي يباك كايرا كوي باك كبيرة منك كشيله تونتا دوده نمو ببدأ دو دينا كونو بدأ تشيله دوده يباك كشيله لغوسي إكو أما chidenya misher ndira ma ama lashe ama belashe ek bake ka bidia min foko batore ya bako abeko me bake kairade ko ede bena dina dafa chide ma min lashe ebo lashe ube abeko me bayira ko bake ka bidia min ke ni dina dode do ko chiden tunta odode wajhu zalika annana ijaba hasna fil qur'an wa sunna bashko la nyine munye bon anne nanye ewa qur'an laje أني سنة لجه لم نريد هذه البدع أنت نبدأ سراكنا من مولود أنت سراكنا فإما أن يكون رسول صلى الله عليه وسلم غير عالم به ونني قرآن لجه أنت مولود يأكله نني سنة لجه أنت مولود يأكله دونك وبين يرى أبيكم ولا كتيرن تنتظر وهذا خده فيه عليه الصلاة والسلام ويدك كتيرن لبوشده وإما أن يكون عالما وبين أمين ببدعك إما أناك تيدن تنبادو لكن لم يبلغها الناس أما لاشي مغوما وإما تيدن تنبادو أما لاشي مغوما وهذا خده فيها أيضا نمفمين لغسلي دي فنا كتيدن سجرين في أنه لم يبلغ ما أرسل إليه كوباش غما في لاشي مي ناتشيرا ناي ومن مفاسد البداية أبي بداية كاتشيال ولا أنها تنافي قول الله تعالى بداية أن ألاك كمات نغونتا ni ala kwa liyoma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina ni mo menye bidia do dina kono e ko batole do ko baraji bala abe ko mi e ba ke kabin ke bidia yi aneni ayate nyogonta lianna muqtada shani al-mubtadi anna ad-din lam yakmul parce que bidia mo abe bidia min ke aka ke wale ba ke ko mi ka irade ko ala ka dina madafa لأننا لا نجد هذه البدعة في دين الله بس كن بدعة من فلان نابل على باك كاكي أو تني أو من دينا أو من بدعة ما صروا على كدينا كنا وإن كانت من دين الله على جامع هذا المبتدئ نا يسر من دينا من بدعة أبد دينا كنا كم من بدعة تيجي أقلون فوتشومي وهي لم توجد فيها وما صر الدين كنا فنا فإن الدين على جامع ولا دينا ننتج لموقع قالوا فلا لم يكمل ما دفع
وهذه مسادمة أجيمة لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أو أنني غشي بعد نبي علىك آية غشي آية مني علىك عليك الدين الدافع ومن مفاسد البدع أبي بدع كتشيالولا أن مبتديها نجل نفسهم منجلة الرسول بدع مغفلة آية يرب لا تشيدن كبلاشيرلا لأنه لا أحد يشرع للخلق ما يقرب إلى الله تعالى إلا من أرسله الله عز وجل parce que mo cité ni be se ka sariya dila danfew nye min be danfew ngere alala foni alaye minci masa min ka bo kortalenu wala nabi ya bada muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam e wona nyuma fana te ciden ko fe da nyuma te ciden ko fe donc ni eye bidia do dina kono eye ko comme sariya do donc yi yere bila ciden ka place la fa hajal leji abtada ka annahu bil lisani halihi yaqul donc ni mo min ye bidia do dina kono atigla mo abe kuma kala halaba ke ka fode innahu yusarriu linnasi ko ale ba ke ka sariya do dila mo ye ma yuqarribu ila allah min bugere alala wa hadhihi tani annahu musharikun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi risalati donc nin tigi abe kuma ale kala halaba ke ka irade ko ale faralinde be cidenka aka cidenya wa min mafasil bidai abe bidia ka cinyalula annaha qawlu ala allah bila ilmi bidia mo be bidia de ke ube be bidia de fo witigla mo to de ko mo min bake ka femfo ala ka min do ne tabulu wa haja muharramu bi ijma'il muslimina o fana min fuleni nyo harama lendo silama be benaka qala allah tabaaraka wa ta'ala alakum masamin kurtalendo masami ahira kabwa kurtalendo قل إنما حرم ربي الفواحش ما جهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون على قرآن كنو كن على يا حرام أتيجي على يا حرام كلام كلام منون بانغالينو أرون كلام منون دولينو على يا بي حرام أني جنوبو أني يادا كسرو نيتشياتي أني كفيموري فرا علىك فيم مني دلما جيناي ani kafin fo alaka ni atado walaha mafashiru ukhra law ta'ammalaha al-insanu lawajadaha tajiru ala haja bikashiri walakinna naghtasiru ala dhalika donc minye bida tinyali taman be soro bida la minten nununye nimo minye bida jatemina ibe tinyali taman de soro la minten nununye me ambe masunyali ken nununka ambe sage kata anka kuma lesilima wa huwa al-ihtifalu bi mawlidin nabi sallallahu alaihi wasallam minye ka nyogon dalaje ka fara nyogon ka ciden ka maulidu kama fanaqulu innal ladhina yahtafiluna bizalika la yaghlu haluhum min salasati halati amba fo mo munum be fara nyogon ka wa maulidu fete bagaw ute bolla hala saba dola krena imman yakuna muhabbata li rasulillah sallallahu alaihi wasallam imma do ka mauludu kala nyine re ko ciden kanu aw mudahatu linnasar ube do ka mauludu alla nyini yo bolode kan nasaro ladege aw li annahu amru mu'tarun masawu alayhi ube do fana ka mauludu al kulakla kan la nyini de ulukal lada de do ubaka mauludu kelawte bo nilla hala sabado la kelen kono imma do na fo am ba ke ciden kanu de kama umma do na ke uluba ke ewa nasara ladege de kama imma do na ke uluba ke pasigan kan lada de do الذين يحتفلون بمولد إذا كان محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول نمغمون بمولدك نولك كولو باكتيري كانوا كما أنبا فولو تجيه لا شك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة أنبا فوتك لمغوية كافو شك شتالا تيدين كانوا ويواجبي دي بل يجب تقديم محبته على محبة النفس والناس أجمعين أمبا فو أواجب هذا مدين كلين كاي كاتشيدن كانوا بلا يرك كانوا كانوا بلا موبة كانوا لكن ليس من محبته أن يتقدم بين يدين متشيدن كانوا تكون كبلا يده تشيدن كانوا كرو تكون كبلا يده أو أن نشرع في دينه ما ليس منه وبتشيدن كانوا تأنك فين كسريا كدينا كانوا من تاكنوا كلا تشيدن كانوا توي يقول الله عز وجل ألكم مسمين كبا كرتا لنو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ألكم تشيد ما فوي إني مغمين بني ألكم كوكا تغو إيكو درو نو تغرا إيكو ني ألا يربوكم ويقول الله تعالى
alakum masamin kurta leno fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtaduna alako yelli manani alai anaka chide ani anaka chide minye kunfiun kan nabi nyumai alladhi yu'minu billahi chide milli manani alai dara alala ani alaka kuma aye tugu chiden ko obeke sababu abekanda فلاجم المحبة الصادقة ألا يتقدم الإنسان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك تشيدن كانوا تشينا لما يميني هذا ما دين كان بلا تشيدن صلى الله عليه وسلم فيدخل في دينه ما ليس منه كان تفندو على كان تفندو تشيدن كدينا كنو من تاكنو ثم نقول ثانيا أنبا فلان لا هل أنت أيها المحتفل بمولد رسول عليه الصلاة والسلام يالا إمن فلان نيو ni eko ebe chiden ka maulidi ke chiden kanure kama asaddu hubba li rasulullah sallallahu alaihi wasallam min abi bakari wa umaru wa usman wa ali amba fuye yala ede be chiden kanu kateme abu bakari kawa ede be chiden kanu kateme umaru ka ebe be chiden kanu kateme usman kawa ebe chiden kanu kateme ali kawa wa fuqahai sahabati wa ammatihim shebo ka e wadoni ke bawo mo famule soni shebo ka fuqahau yala ede be chiden kanu kateme ka shebo to yala ede be chiden kanu kateme uluka ba wa immati tabi'ina min ba'dihim wa tabi'ina ani tabi'ina mununya na nyema tabi'ina mununna na shebo kofe yala ede be chiden kanu kateme uluka wa tabi'ina ko imamu na malik nuna nyona mununna na tabi'ina fana kofe yala ebe chiden kanu kateme uluka ba in qala an-nam fa huwa min akjabin nas nanye mo min yin kanina na ko onho nebe chiden kanu kateme abubakar ka mba kanu kateme umaru ka mba kanu kateme usman ka mba kanu kateme ali ka mba kanu kateme shebau ka doni ke bawo ka mba kanu kateme shebau to ka mba kanu kateme tabi'ina ka mba kanu kateme tabi'ina ka ni mo min yin info ewa atigiye mo be ka galon tigalai wa in qala la na ko ayi nete chiden kanu kateme nununka na hulu yasauka ma washahum donc amba foya wakati minje nunun wasa aki wasa ni te chiden kanu kateme nunun ka koni minyu la wasa okila wasa fa hal qamu ihtifala li rasul alayhi salatu wassalam yala nunun ye chiden ka bangeli fetikewa yala nunun ye chiden ka bangeli fetika abadan umake lam yuqimu haja li ihtifalu la fil qarni illa lam yuqim haja li ihtifalu chiden ka maulidu feti min fulene nye amake dina kuna abada illa fi qarni rabi al-hijri fo hijra awasanani na fo hijriya kemenani na hijriya nani na hijra rabi al-hijri hijriya kemenani na donc maulidu dona dina kuna odela fama balul ummati al-islamiyya lam nuqimu qabla zalik donc silama manto munun temena hijra kemenani na nye nu lume maulidu ke uluka Allah halakila chura ahiya jahilatu bihi yala ulutun te mauludu do dewa amu mukhalafatu ani ilimi ube mauludu do uya sosore masoka ke amu hiya naqisatu almuhabbati li rasul alayhi salatu wasalam ube ukachiden kanun nagasilende dowa bamu hijira kemenani na maulidu dora dona dina la hijira kisan kemenani na de donc sani san kemenani na inkana wo mo munun temena nuluma mauludu ke yala ulutun te mauludu do dewa a ube utumba do ube mindo yode sosowa a ube ukachiden kanu de nagasilendo wanuma ke summa naqulu salisa ukofi amba fo sabana iza kana zalika bidawa annaka tuhi zikra rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mu'min ko fana ni kube ni mauludu ke de puro anka an hakili ka jigi chiden ka koula ka chiden ka kofo ka shira ko anka hakili ka jigala fana qulu lahu amba fo otigila mogoye لا يكفيك ما تحيي به ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الله يكفيك ما تحيي به ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عبادتك ام بافو اوتيغي يالا ابي تشيدن كا كوسما من يانا مالك يكبتور بيلاو يالا وتي وسوا فكل عبادته هي احياء لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتو ني مؤمن باك اسلام باك تشيدن كا كوسما يانا مالي بالا لأن كل عبادة سرته الإخلاص والمتابعة لرسول عليه الصلاة والسلام parce que bato be asarti munye ki dusukun kala shalala ani idusukun kala shalai ani katugu chidon ko fa ija sa'arta wa anta tata'abbada lillahi ta'ala bihajani sarataini ni eyere yen nindo
kafo bake ka alabatu nini sarti fulade al-ikhlasu lillahi min yaki dusun kala shi alai wal mutaba'atu ani min yaka tuku cidon ko fa inna hadihi jikra li rasul alayhi salatu wassalam donc ni nya ciden ka posuma de isini ne babaka lakin mali asafi me ka fara dimika kashiru minan nas la yawma hada menen chama de be bi yata'abbaduna Allah bil ibadati ala anna haja huwa al-amru al-jari mo chama de be ube bato ke ulumanu nyana bato ni nye kodo de dro ewa komi mbimbolore nimbe temenaite wa khalla man yatanabbahu ila annahu yusalli ikhlasa lillahi mo ka dogo mo minna be salli na ba hakilila kombe salli kan dusun kala shi alade o mutaba'ati li rasuli alayhi salatu wassalam mo ka dogo mo min salli tan na ba hakilila komba ke ka cirende ladde aw yatatahhara li zalika mo ka dogo fana ni mo min ba ka seniala na ba jate mina kombe seniya inke ni dusun kala shi alade o be seniya inke ka cirende ladde وما أصبحه أن نوننا نيونا وإلا فكل إنسان يشعر هنا العبادة بالإخلاص والمتابعة لرسول صلى الله عليه وسلم ni ote hadamade ni ebe batoke alaye bato wakati ni yere bado ko ibe dusun kala sila alade ni yere bado ko ibake katugo cidende ko fa inna ibadatuhu ihya li dhikra rasulullah alayhi salatu wassalam donc ikab batol la nyine de ibake ka cide ibake ka cidon ko somade ثم نقول كفي أنبافو إن الله سرى لعباده ما تكون به ذكر رسول عليه الصلاة والسلام ala ye fem doke sharia ya ka jonye min ciden ka kosuma bala bima huwa khairu min hajal leji turidu khairun wa ammu wasmal donc ambafo ala ye e wa fen doke bato doke sharia ciden ka manto ye ni ciden ka kosuma be mununa min kausa ni maulidi nunun keliye ewa ulla bonendo atmeni mauludu nunun kelika fal muslimuna fi kulli salati mafruda يؤلنون إيلانا بآل ما يكون من الصوت سلاما وفلين وكاسا فرد سلي دا وبي بانجليك وبي كانتا كبرناي كبانجليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كل أجاني سلي ولي لا مغو بافو وكسلي ولي ولا فرد سلي ولي لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نمبفو سلي ولي بلا وليس يغتصر الليلة من الآن donc akiden ka kosuma min fulen ni salli werela ninte komi samu ma ko sukelendo bal fi kulli ami nimbe sambe de la bal fi kulli yomi nimbe dombe de la kiden ka kosuma min fulen ni ninte kono ko sanyele ma sukelan kake nimbe sambe la be dombe de la wal muslimuna fi kulli salati yaquluna ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu silama ukatahya kunona ukasalli sallu ukatahya kunona ubake kafo kombe sharia bato fensite minka bato cheni ala kelempe ute muhammadu ala kachidende fahaja kafi fi ihya'i jikri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ewa nin wasara chiden ka kosumai ni au do ko kwa ube maududu ke chiden ka kosuma de koso ewa chiden ka bato min fuleni tahiyya min fuleni sallila ni wasara chiden ka kosumai واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتخيل بسنته أكبر الدليل على محبته katugu ciden ko ani hada maden ka ke ciden ka sunna kono ninde yeddele libele ba yere ko ibe ciden fe wa kullama kana li insanu li rasul atba waqti ni hada maden kera ni ebe tugu ciden ko de kana lahu ahabba donc o de be ciden fe wa kullama kana ahabba mugo fana ye ciden kanu fa huwa lahu atba o de ba tubako asani an yafalu zalika mudahati lin nasari fulana mugo dobe وبين مولدي كالنصارى ولدك فنقول إذا ثبت أن النصارى قد سري لهم أن يحتفلوا بمولد نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام أنبا فوي هرنا يا سورة سبترا كافون نصارى ولوكا إوا عيسى كمولد كافيتي فغير ورد شرعنا بخلافه أن كسرياننا ني أوتناي هرنا يا سورة سبترا كو أدغران نصارى ويه uka isa ka maulidi fete an ka sariya yo fonko nyonya fa hal na'udu bi shari'ati nasara am bi shari'ati muhammad alayhi salatu wassalam nan ka sariya ye isa ka sariya fonko nyonya yala am ben nasara uta de mina wa ube am be ciden ka sariya de mina al jawabu sani bila sakki jabu ye mu nyambe fulana inde jabu ye fulana de am be ciden de ta ante nasara uta ta in qudira ala fardi allazi qad yakunu muhala na yasru ko ewa na yasru
أنه من المسروق للنصارى أن يحتفلوا بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام نا ياسر مثاليا من فنتي دو سكادو حكيلا نا ياسر سريا دو كنا سارو وكا إيساكا مولد كوكا فيت نا ياسر ويسريا دي فإن شريعتنا لم ترد بالاحتفال بمولد رسولنا صلى الله عليه وسلم أنك شريعة منانا ناي ko anka chide aka mauludan ka fete hari na ya soro isa ta mauludi fete isa ka mauludi fete de buka sariyala misali minte do hakili relo o yerete hari na ya soro o yerebe donc an kan nabi nyuma aka maulidi delila mana kan ko fete sariyate anka fete fa kaifa neta asa fa kaita teta asa fa kaifa teta asa bin nasari fi ihtifal bi maulidi Isa alayhi salatu wassalam chukudi ebe wan nasara uladege Isa ka maulidi fetilina wala teta asa bi Abi Bakar wa Umar wa Usman wa Ali muete wa Abubakar ladege munna ebe nasara uladege ita Abubakar ladege ita Umar ladege ita Usman ladege ita Ali ladege sebo kan famu bawo wutu ladege sebo to wutu ladege silamo kan yemo sebo kofe munna etu ladege laysa haja illa jahalan wa safaha donc ninte foye fo jahiliya ani fendo mbaliya wa mayja kana ihtifaru ala sabil aadati minna yasru mu'minun be kiden ka mauludi fete ko ulukal lada delo wa huwa li ihtimalu salis ninde mauludi kelaw kala nyini sabanami nu ambu ka mauludi la nyinu biluka annaha aadatu masan nasu alayhim na yasru luba ke ko lada delo mugo na dalila mugo bennin ke lada delo fa inna naqulu an ba fulu tige al-ibadatu la tankhaliba adati bi istimrari nasaliha alabaton wote se kayele makka ke ladai ko pasige mugo ba ke kake walau annana aghajna bi jalika lakanat salatuna wa shiyamuna wa hajjuna wa zakatuna kulluha adati na yasuru de kuni mugo dalila minnate obe fenyele mabato yele makka ke ladai ambe salli mununke ambe sum mununke ambe hiju mununke ambe jaka munumbe abetumbe yele makake ladai wala ahadan yaqulu bihaja mushifana teminye nunu ya nuyafu wala fatahana haja albaba nantu nyenni ndayin fana yele la kunna nusammi hadhihi alibadati alajimati taqlida wa adati nantu nyenni ndayele fana hada madunye ko bato ke ko ladawde do donc bato chama otumbe yele makake hada madunno na bilay kake ladai وما سبح ذلك نينو نيغونا ونسلب انها ما نال عبادات وروها دونك انتم بباتو منا باتو چامان تم بباتو تم بمنا لا باتو ني تم بوالا نا يسر باتو كو يلا دكو ديتي ثم نقول هل العادات يحل فيها ان يذكر الانسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نهى عنه عليه الصلاه والسلام الجواب لا امبافو يا للادا لادا كلايره يهل هل العادات يحل فيها يذكر الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نهى عنه يا لا أبدك مغوكا فين فول لادا كونوغا فين مني تشيرني باليليكالا أمبافو أي هل اللادا كيتو تشيرني باليليك منا أتدغا يكو فول لادا فهو عليه الصلاة والسلام نهانا البداية أو تشيرن فناي باليليك بداية bidia nuko mauludu luba ke ku kala da do bidia do de لادا من دو تشيرني باليليك ناي وخالا تشيرن كو كل بدعة دلالة ako bidia be fili wanaha anil qulu fihi awa chide nyambali fana an kana danteme bidia yin fana kelila wallaji balagna min sira amma anna hawla alladhina yahtafiluna bi idil mawlid yazkuruna min al qulubi fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam asira mamunun be awa mawlidi fete mamunun be mawlud fete ube danteme chiden ka kosmalila ma yashillu ila hadd shirk danteme min beta wala shahar fulan ka foya yirema فنسمع أنهم يرددون ما قاله بوشيري أمبا أمي أسيرام أمبا أمي بوشيري البوشيري يمين فو أكبردا كنو في خشيدته بوشيري يمين فو أكخشيدا كنو مغوشامان بو أو خشيدا أو أبو فو كمولود كنكا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأميمي إن لم تكن آخج يوم المآد يدي أفوا وإلا فقل يا جلة القدم نمبيت كريموني وباه نمبيت فوق مولود لا كو يا أكرم الخلق كو دامفيم بي من كبوني دامفيم بي
mali man aluzu bihi ko mogo tembolo mogo min nimbi nyere sembala siwaka ni ete inda hululil hadis al amimi ni ewa ko nana ni asida ko nana asida ko munu nyella bolike mana ni ko jugu nana sembe yero tembolo ni ete illam yakunu akhija yawm al maadi yaddi awa ko shagili do fana yawm al qiyamah do ko ni manne mina nimbole afwa kayafa amma wa illa nu omake faqul ya jallatal qadam ikafo ko ne sembe cheni ni sembe chene kabonkoro mana ba komi kayira baitu na ko chidende ulu ka sembe yero ko sembe yero tulu bolo ni chidente ni balaw ko na sembe yero tulu bolo ko ni chidente ko ni khiyama ko ni chidema ulu munanu bolo kaya fuma ko donku ko khiyama ko ulu seumbe chene kabokoro hatta gala fokata busheri ka baitula fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami uyafo baitu kuno fana koni ya ko ewa chide jiya ani jiya tana mun lagara ko jirani lagara ko ube sorolani chiden ka fonnan sira dode ko jirani lagara be sorolani chiden ka fonnan sira dode awa ko chiden ka doni ko aka doni lahul mahfuju doni min bala ko qalamu ye doni do misabe ko obeye chiden ka doni de donc ni sisa ni jiani lagara be kera chiden tay ama ke chiden ka fonnan sira be fana de ni dianu lagara kera ko chiden ka fonnan sira do de do donc mun tora alay sisa mun tora alay kasage ka fofana ko chiden ka doni yede ko qalimu ye fengo fe sebe walahul mahfuju doni bala ko be chiden ka doni de kasuru ala ko qur'ana kuno qul la aqulu lakum indi khaja'inullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malaku in attabi la ma yuha ilayya qur'ana kuno ala ko ciden ka fo anye ko aleta fo anye ko ala kan nema awa marayoro kile bale bolo ko aka fo anye ko alete ko dogolendo ko aleka ko aka fo anye ko alete malikiyai ko aka fo anye ko alete tugu foyko ni wahawte وهذه الجملة تعني أنه يقول إنما أنا أبد أتبع ما يوحى إلي من جملة من فلانية كيدن كو على يري هذا جونده كو أتتو فويكو كوني فو أني على وهمون يجي عليهم من أولوبا فو كبايتو كونو مولود كنوكا فإن من جودك دنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أولوبين فوكا مولود كنوكا كو جيا أني لاغرا كو أوبي كيدن كفونن شرا دوده ko ciden ka doni wallahu mahfuju doni min bala ni qalmu ye doni sebe ko de ciden ka doni ubenin fuka mawludu kenaka wa balagna aida annahu yastami rijalu wan nisa fi makan wahidi ashiran mafana kum mawludu kenaka ceni muso be de be nyaga mi nyona yoro kele wa yahsulu tasfiqi wa tarannimati bi aswati mukhriyati mushirati li sahwati mujibati li fitna ashera mafana ko mawludu kenu ka cheni muso de be nyagambi nyogona ewa minye kulonye ani kulonye ani ewa kaun donkilu ni kaunye kamunun be hada madonka nege wule kan ani fitina wuye ulu de be mawludu kenu ka obalagana ambadihum ma yuaddu safahan fil aqli ashera ma udobe ko doke ko minunye naluma ya haklila kama huwa dararu fi din ko mini toradu dinala tugumi بلغنا أنهم في أثناء هذه السكرات كنوا روك شكرينا ولا أني سكرة الخمر دروك شكرا أن لا ينتو يدي ولكنها سكرة الفكر نوبوك اوا ميري وكتاشي نوبو الشكر لا في هذه السكرة يقولون ني شكرا وبافوا كونو عليك السلام ويجمعون أن الرسول قد حضر nube uka shikran uka miri shikrai na uka mauludu kenoka ibubu min kalama doro uba fo ko alayka salam donc uba galonfo ko chire nyire nana wadagala alihim ko chire nana ka dowlu ka mauludu keneka walau kanu fi aqsal masriqi aw aqsal maghribi hari nube jiya koro jandela nube ube jiya tilebi jandela qama min qabri fil madina ko chire mbora madina ka kaburu kono wata ilehum wa sallama alehum ko anana uluma uluka maulud keneka ubenni mfanafo u shigilento maulud keneka dorobe bomin kalama ado shigilemba kanto
عليك السلام عليك السلام ube be wuli ka jo عليك السلام عليك السلام عليك السلام harun no lu be tinya koro dandela ube tilebe dandela uba fo ko chiden bora ka kaburu kono katama kana ulufe ukamba ulukene ka kufo wa haja la sakana usafahu sikatala ninye fendo mbalade ninye naluma yade ija la yubasu ahadu qabla yawm al-qiyamati parce que mo shite sa ni be nyana maya qiyama kenenye foni alaye mo mi nyana maya ko katigi ye bonya o yoroni kere kasagi kafa o mi no yere o nyona utemena o be suratul baqara keno ni ote mo shite sa ka isa len kofe sani qiyama kana ko ebe nyana maya kana jiya kono ko ebe na barake أما أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى هؤلاء فهذا محال شرعا وعقلا متشيدن كولي كابوا كبركونو كو أنانا نونو موكا مولود كنا كنيني كودي أتسكا كي سريالا أني حكيلي بي سرياني حكيلي بي ننتسكا كي وإن قدرنا أن في الأمة الإسلامية أسرات آلافها تفلون بحاجة وهرنا نيمي أوا جاتي تفنا كافو سلامية كونو سلامية batan yogona mo batan de be ni maulidi unke ewa yoro chama nanye misaliyata ka jatemina ka fo ewa silamau batan de be mo batan de be mauludi ke jinya kono yoro wula yoro mununte kelenye fana su keleyin kono fa kayfa yaduru rasul alayhi salatu wassalam ala haula chugodi chidembe ewa munun nunun be ni nyogonje nanko mo bata nyona de be mauludi ke jinya kono jinya fantanani na ewa ute yoro kelewuna ewa su kelen kono chiden nata be ka mauludu keneka aqulu zalika liyatabayyana anna misl haja al-ihtifalati kama annaha mukhalafatu lishar aqulu amba fo nimi fulen nye liyatabayyana ka bange beye ka fo chiden ka mauludi fetili munu fulen nye sariya so solide chogomide فإنها مخالفة للعقل أني حقل فنيرتتا أني حقل فنتتا فهاجة الدلال في الدين وصفه في العقول نيني في البنتيا دي دينا كنو نلما يدو حقل فنالا أقول هاجة لا لأنها موجودة عندنا في مملكة العربية السعودية من ينكم وفو من محمد بن صالح وسيمين رحمه الله أكو علي بنكم وفو عليك الله نيني تدي كم مولود بك أولو في السعودية والحمد لله على وجه الجاهري قولوا بألطنو مولود تكي أولوفي سعودية بانجلي كنكا كاكي كو أبيه كما توجد في البلاد الأخرى كمي نابي دقور ولا تشغمي ولكن ليتبين لطالب العلم أكمي علي النفود فوق جيا كالانديني حكم هذه المسائل ni مسائل من فلان نياكيري كبانجي كالانديني ولنقوم لحجة عليه أني ولتقوم لحجة عليه أني دليلك جو كالاندينكا أي على طالب العلم دليلك جو كالاندينكا بأن يؤلنها شريحة لقومه كالاندين بي نونو فوكو نيدي دليلك جيايه إفناكا بانجيكا مغويه بأن هذا ليس من شريعة الله كافوني مولدي من فلنينيه أتي على كسريكم يعني يقاتب الناس معنى كتب كلام مغوية كافو مغوية ويقول أنتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكافوي أو بشريا كبتو فنشيتي ني ألاتي محمد ألاك بتو فنشيتي مين كبتو تيني ألاتي محمد ألاك تشيرين وإذا كان لا إله إلا الله فالحكم لله na ya surabi nin kuma min fo ko bato fensite min ka bato tiene ala klemuten wala kiru be e ala detai wa in kana muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ya suru muhammadu rasulullah min fana bawdala o de tiene fa shari'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc sariya fana ye tiden ka sariya de fa laysa lana an nahkuma bi shay illa ma hakama allah bihi ate daga awnye an ka kiri kene foye ne alama kiri kene minye wala netabiya basara illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ate daga anye an ka hada madin ski batu ni ciden ta kisilin ne mabaka haja ma hababutu an yakuna mawdu'a darsina fi haja al-liqa tuma ibn shamir rahimahullah ayen nunu fo donc akon nunun de yefemunye na tumbe akanu kamo hakiri jigi ula aka dirsu nunu na ye dirsu minken ko abi ala deli ala kan garjare ani au doni nafama ani bara nyuma bara mimbe mina
alaka wasilamo kanda kata ciden ka sunna batolima ako kishi ani nema abe ciden ka inna Allah ala kulli shay'in qadir. Muhammad ibn Salih rahimahullah, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah aye nunu fo nyokuma munu fote ayu fo aka kitabu kono al-liqa'u al-bab al-maftu' al-liqa'u al-wahid wa 80 ba'da al-mi'a aka kitabu kono wa kitabu min toye ninye ko al-liqa'u al-bab al-maftu' kitabu minye ajijuru worona keme fula ani bishegi ani nani. Muhammad ibn Salih Uthaymin rahimahullah ayen kuma fo o kitabu de kono ka silamo hakri jigi ka fo maulidi min fule ninye shariyate bidia de do dina dote ala kan kisi kantanga ka hada madon sagi kata ciden ka sunna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.